dana na turbetu u kljunima. Nek Fatije što im učim 300 puta svakog dana, speru tugu, speru boli svoje duše mojih rana. Krajem juna mjeseca 1992. godine Bošnjaci Nevesinja su, spašavajući gole živote, krenuli preko Vrleti, Veleža, Crvnja i Crne Gore prema slobodnim teritorijama Mostara i Konjica. Bez hrane, vode i sa samo jednim zavežajem u koji je stala sva muka i nada nekoliko generacija. Kretali su se poput duhova, ostavljajući iza sebe na najsvirepiji način ubijene članove svojih porodica, spaljene domove i opljačkanu i uništenu cjelokupnu imovinu. 30 godina kasnije, nevesinjska mladost, njihovi potomci i prijatelji uz znak sjećanja na te dane i njihovu žrtvu, juče i danas su prešli jedan od tih puteva spasa od Mostara do Kljuna, kako bi oživjeli sjećanje na te dane i pridružili se u borbi Bošnjaka protiv kolektivnog zaborava. Među učesnicima marša su ove godine između ostalih i naši prijatelji iz Žepe i Bužima, koje posebno selamimo. Ispoštujmo njihovu žrtvu i umor i molim vas, ustanite i na nogama dočekajte učesnike ovogodišnjeg marša mira Put spasa. Malo blago ljudi, malo. Predsjedniče, dobro nam došao, ugodno se osjećam. Salam alejkum.
Mirza, voda. Ajde, samo ljudi uvlačimo. Selam ljudi svima. Samo je potrebno, jel? Tamam. Dobre. Pera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Poštovane žrtve zločina, cijenjene porodice šehida, ratni vojni invalidi, demobilisani pripadnici armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, ratni komandanti, predstavnici javnog i političkog života države Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona, uvažena ulemo, dragi nevesinci, dame i gospodo. Esselamu alejkum i dobar dan i dobrodošli na obilježavanje 30. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Posebne selame i zahvalnost što su danas ovdje sa nama, prije svih upućujemo porodicama naših šehida, potpredsjedniku Doma naroda Parlamentarne skupštine gospodinu Bakiru Izetbegoviću, poslaniku u predstavničkom domu državnog parlamenta gospodinu Edinu Mušiću, federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica gospodinu Edinu Ramiću, zamjeniku ministra za pitanja boraca Federacije gospodinu Mirzi Terzi, muftiji mostarskom magistru Salemu Efendiji Dedoviću, muftiji goraždanskom Remzi Efendiji Pitiću, direktoru Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu gospodinu Rasimu Muratoviću, predsjedniku Udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine gospodinu generalu Sulejmanu Vranju, zastupniku u federalnom parlamentu Hamdi Abdiću Tigru, premijeru Unsko-Sanskog kantona gospodinu Mustafi Ružniću, predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima,
ratnim komandantima, preživjelim pripadnicima ratnih jedinica 4. korpusa armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, kao i udruženjima proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, predstavnicima medija i dopustite sa posebnim pijetetom selamim i želim dobrodošlicu našim prijateljima iz Srebrenice. Suočeni sa nezapamćenim medijskim revizionizmom i prekrajanjem historije, obilježavajući i ovu godišnjicu zločina nad Bošnjacima Nevesinja, mi se ovdje i danas ispred 509 imena uklesanih na najtvrđem hercegovačkom kamenu, među kojima i 23 zlatna ljiljana, zavjetujemo da ćemo pamtiti, pisati i opominjati i na taj način praviti štit i bedem ponavljanju i zločina, kako bismo jednom za svagda spriječili podizanje novih sličnih zidova tuge koji su, nažalost, jedan od simbola prostora na kojima žive Bošnjaci. Na svim tim zidovima su uklesana imena najboljih sinova i kćeri ove zemlje, boraca armije i MUP-a armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i imena naših deda, naših očeva, braće i sestara, čija je jedina krivica bila u tome što su Bošnjaci. Zato sve skupa vas pozivam da učenjem Fatihe ili minutom šutnje odamo dužnu počast ubijenim i poginulim nevesinjskim Bošnjacima, ali i svim šehidima Bosne i Hercegovine. Pozivam predsjednika Organizacionog odbora za obilježavanje 30. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja, gospodina Šerifa Kujana, da nam se obrati. Selamim sve porodice žrtava, porodice šehida, ratne vojne invalide. Selame upućujem predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, zamjeniku predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodinu Bakru Izetbegoviću, generalima i ratnim komandantima armije Republike Bosne i Hercegovine, predstavnicima federalne entiteta RS, kantonalnih i općinskih vlasti, našim uvaženim muftijama, muftiji mostarskom magistru Salemu Efendi Dedoviću i muftiji goraždanskom Remzi Efendi Pitiću, našoj ulemi i svim dragim gostima i prijateljima. Posebne selame upućujem Bošnjacima Nevesinja, koji danas obilježavaju 30. godišnjicu stradanja bošnjačkog civilnog stanovništva. Godine prolaze, a bol zbog zločina nad našim nedužnim sugrađanima ne prestaje, jer bol je nedjeljiva i nikad nam je niko ni na koji način ne može umanjiti. Ono što možemo učiniti jeste da se na dostojanstven način sjetimo svih nedužnih žrtava, svakog od njih pojedinačno, i da im proučimo Fatihe, Jasine i Hatma dove, da zamolimo dragoga Boga da njihova svjedočanstva, njihov šehadet, jer oni su šehidi, budu trajna opomena da nikad nikom se ne ponovi zločini, genocid i sve zlo koje je naš narod snašlo na početku 90. godina prošlog stoljeća. Naš narod je stradao u etničkom čišćenju dijelova teritorija Bosne i Hercegovine. Zločinci nisu pitali ni godine ni spol. Oni koji nisu uspjeli pobjeći ubijani su na svirep način, bez suda i presude, samo zato što su bili Bošnjaci muslimani. Njih 305, od toga 26 djece, gdje neka od njih ni imena nisu imala. Težina zločina je još veća kad znamo da nisu ubijani od gelera granata, već su ubijani kamom iz ruku zločinaca ili su živi bacani u dubine nevesinskih jama. Veoma je važno da su danas ovdje sa nama oni koji su preživjeli sva ova dešavanja i golgotu u proteklom ratu. Tu su da nam govore kako se sve ovo desilo, a oni koji su rođeni poslije rata da sve ovo vide, čuju i dobro zapamte, kako ne bi bili generacija koja će ponovo doživjeti sudbinu prethodnih i pretrpeti sve strahote rata. 30 godina je prošlo, a za zločin u Nevesinju sud Bosne i Hercegovine izrekao samo 3 osuđujuće presude za 4 osobe. Neki sudski procesi su još u toku,
Ali važna činjenica koju moramo ponavljati jeste da je presuda Krsti Saviću kvalificirana kao udruženi zločinački poduhvat. Ista je tretirana kao udruženi zločinački poduhvat presuđen već u Hagu. Tih činjenica moramo biti svjesni i stalno i ponavljati, jer Nevesinje je pasivan kraj i nismo u mogućnosti o tome svakodnevno govoriti u javnom prostoru Bosne i Hercegovine. Molimo vas da pročitate presudu, jer ona je neoboriv historijski dokaz o događajima koji se dešavali u Nevesinju 1992. godine. U procesu povratka ne samo da smo obnavljali kuće i imanja, već smo i gradili odnose s našim komšijama i lokalnom vlasti, jer je to naše trajno opredeljenje na kojem ćemo i dalje neumorno raditi. Međutim, dalje ćemo insistirati na pravdi i procesuiranju zločina ma gdje bili, jer niko nema pravo da u ime žrtava oprosti grijehe njihovim ubicama. Dragi gosti, poštovani prijatelji, Bošnjaci Nevesinja godišnju stradanja obilježavaju na pomalo netipičan način. I u ovaj program unosimo neke posebne potrebe čuvanja sjećanja naše heroje koji su jedinicama Armije Republike Bosne i Hercegovine zajedno sa svim svojim saborcima do posljednje kape krvi branili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Republike Bosne i Hercegovine. Poznata je činjenica svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine da tamo gdje su bili borili se Bošnjaci Nevesinja, linije ni u jednom slučaju nisu ni pelja pomjerene unazad. Ova godišnjica je jedini datum koji okuplja Bošnjake Nevesinja koji danas žive po raseljenim ostarskim naseljima i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. I nerijetko među sobom ovakvim okupljanjima podele tople riječi i iskrene osmijehe. Na sjednicama organizacionog odbora obilježavanja ove godine primijetili smo da nam treba i drugih povoda za okupljanje. Da dovedemo naše mlađe generacije, da i one ovdje grade svoje uspomene. Zato pozivam naše političke predstavnike da iniciraju, osmišljavaju i finansiraju programe vjerskog, kulturnog i sportskog karaktera koji će nas okupljati u radosti i veselju. Na kraju, u ime organizacionog odbora ističem da nećemo zaboraviti nevino ubijele i da ćemo trajno čuvati njihovo i naše dostojanstvo. Opominjati moramo, svetiti se nećemo, a zaboraviti ne smijemo. Esselamu alaikum. Zahvaljujem gospodinu Kujanu na njegovu izlaganju. Na ovom zidu smrti, među 509 imena, nalaze se i imena 7 članova porodice Šipković. Jedno od njih glasi Šipković Habib novorođenče. Rođeno je u zbjegu i nije imalo ni ime, ali to njegovim dželatima nije ništa značilo. Ispred učesnika Marša mira Put spasa obratit će nam se Merima Šipković-Begić, koja je sa svojim bratom kao jedino dvoje djece preživjela kolonu smrti Jasenovog dola. Merima, izvoli. Poštovani, srdačno selamim goste, zvanice i sve prisutne koji su svojim dolaskom uveličali obilježavanje 30. godišnjice zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Sa velikim poštovanjem se obraćam na ovom zvaničnom i potresnom događaju uz priliku da odamo počast onima koji su izgubili živote u mjesecu junu 1992. godine. Izuzetna je čast biti dio 10. marša Put spasa Mostar Nevesinje, proći putem kojim sam prolazila kao dijete, poistovjetiti se sa narodom koji je mukotrpnim naporom došao do sigurne zone. Prisjetili smo se kako je bilo teško preći taj put, u strahu, iscrpljeni, bez vode, hrane i to ne 1 ili 2 dana, nego 10 i više. Danas se ne obraćam samo kao Bošnjakinja, muslimanka, nego kao i žrtva strašnog zločina koji je počinjen na ovom prostoru. Danas vam neću govoriti o brojkama, jer svaka nevina žrtva
zaslužuje da se spomene imenom i prezimenom. Osim nedužnog, sjetnog, radoznalog i nasmijanog lica novorođenčeta, koje je imalo samo 7 dana kada je ubijeno, bez imena. Neka nam to bude važna lekcija i uputa da naše žaljenje zbog gubitka nevinih života i patnje preživjelih nikada ne prestane. Prisjećanje na prošlost je pravo porodice i žrtava i važan dio procesa oporavka. I uvijek će biti vezano i za prošlost i za budućnost. Svijet trebamo nastaviti graditi bez mržnje i podjela. Pričati djeci i generacijama poslije nas da se zločini poput ovih više nikada ne ponove. Danas se više nego ikada trebamo založiti i udvostručiti napore da zajedno radimo na tome. Nema boljeg načina da se oda počast onima koji su tragično izgubili svoje živote. Hvala vam. Zahvaljujemo našoj Marimi na ovom emotivnom obraćanju, a sa nama je i ove, kao i mnogih prethodnih godina, maestro Adnan Pajević. Poslušajmo njegovu izvedbu pod nazivom Fatihe. Šta skriviše i zbog čega sitna djeca, žene stare, da ih muče, žive pale, da ih kolju i mrcvare, da ih muče, žive pale, da ih kolju i mrcvare. Nek Fatije što i učim 300 puta svakog dana, speru tugu, speru boli svoje duše, mojih rana. Svi Bošnjaci zapamtit će dok vremena ovog ima, sva imena ispisana na turbetu u pljunima, sva imena ispisana na turbetu u kljunima. Nek Fatije što i učim 300 puta svakog dana, speru tugu, speru boli s moje duše, mojih rana. Još iz jama, iz stratišta, smrtnih muka, plač se čuje, teška kletva našeg dede, cijelim poljem odjekuje. Teška kletva našeg dede, cijelim poljem odjekuje.
Fatije što i učim 300 puta svakog dana, speru tugu, speru boli svoje duše, mojih rana. Nek Fatije što i učim 300 puta svakog dana, speru tugu, speru boli svoje duše, mojih rana. Zahvaljujem našem Adnanu na ovoj preemotivnoj izvedbi. Godinama tragati za zločinim i zločincima, neumorno prikupljati neoborive dokaze i o tome obavještavati i dostavljati ih pravosudnim organima Haškog tribunala i domaćih sudova, izdati na stotine knjiga i publikacija je samo jedan mali segment rada Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Čast mi je najaviti direktora instituta, profesora doktora Rasima Muratovića. Uvaženi profesore, izvolite. Poštovani prisutni, poštovane žrtve genocida, sada kad sam dolazio iz pravca Mostara u Nevesinje, sjetio sam se onih naših studija u institutu koje smo mi uradili. To su 3 studije vezane za zločine na području Nevesinja. I podsjetio sam se onih događaja iz perioda 1941. 1945. godine kada su počinjeni zločini nad Bošnjacima na području Nevesinja. I o tome se nije govorilo punih skoro 50 godina. Zarad nekog mira u kući, a i iz drugog, možda važnijeg razloga, Bošnjaci nisu bili ni ekonomski, ni politički jaki da postave tako značajnu temu na dnevni red državnih institucija tadašnje Bosne i Hercegovine. I naravno nisu se izvukle pouke i gotovo po istom receptu ponovili su se zločini na području Nevesinja u periodu 1992. 1995. godine. Mi smo o tome napisali 3 studije i predočili ih javnosti i mislim da i ovo današnje naše okupljanje i podsjećanje na žrtve genocida počinjenog na području Nevesinja i iz toga treba izvlačiti pouke. U tim studijima između ostalog stoji da je sa područja Nevesinja 28 zlatnih ljiljana, 16 dobitnika zlatnih policijskih znački. I malo prije smo čuli gdje su se Nevesinci borili, tu nije bilo povlačenja i pomjeranja linije. Danas mi možemo da govorimo, ako zanemarimo određene političke turbulencije svakodnevne, da Bosna i Hercegovina i da Bošnjaci nisu nikad bolje stajali. Imamo priznatu, međunarodno priznatu suverenu državu Bosnu i Hercegovinu. Imamo našu zastavu, imamo našu himnu, imamo naš pasoš, imamo našu književnost u 120 knjiga, imamo naše registarske tablice i tako dalje. Zato se je trebalo izboriti. I zbog toga u ove prilike treba koristiti naravno da se podsjetimo svih onih koji su dali živote za našu Bosnu i Hercegovinu, ali i podignuti glavu i okrenuti se budućnosti. Dakle, mi iz ovih
naših događanja možemo izvlačiti samo pozitivnu pouku. Što se tiče samog instituta, mi to radimo i ja sam upravo jučer se vratio iz Haga i mogu vam reći da što se tiče procesuiranja zločinaca, mi puno bolje stojimo na Haškom tribunalu. Oni su podigli 161 optužnicu, procesuirali preko 90 osoba. Između ostalog i šefa države Miloševića, zatim Šešelja, Karadžića, Mladića i tako dalje. Problem ostaje naše tužilaštvo i naši sudovi, ali to je jedna posebna priča i o tome je danas u ovoj prilici ne bi govorio. Dakle, ono što bih ja želio da kažem za ovu priliku i za ovo moje kratko obraćanje, da ipak, bez obzira na našu svakodnevnicu i turbulencije koje se dešavaju, podignemo glavu i imamo razloga za optimizam. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo profesoru Muratoviću. Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu je provelo javni konkurs u srednjim školama na nivou HNK pod nazivom Musa s ciljem da ostane vječni zapis o običnim malim ljudima koji su u samo jednom trenu nadahnuti posebnim Božijim darom postajali divovi i svojim dijelima, bez obzira što su položili svoje živote i sebi podigli vječnu zadužbinu, otišli u nezaborav. Ove godine su pisani literarni radovi o Musi Tinjaku, dobitniku ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan, a svih narednih godina će se pisati o nekom drugom nevećinskom Gaziji kako bismo na taj način pomogli u borbi protiv kolektivnog zaborava kod Bošnjaka, potpuno svjesni činjenice da će oni trajati dok traje priča o njima. Pozivam predsjednika udruženja profesora Šerifa Bojčića da uruči diplome i nagrade kao i štampane brošure sa svim pristiglim radovima na konkurs učenicima koji su bili najbolji. Treće mjesto i nagrada od po 100 konvertibilnih maraka su dobile učenice Emana Tabaković i Amila Tucović. Drugo mjesto i nagradu od 150 konvertibilnih maraka je pripalo Konjičanki Irmi Lipovac. Prvo mjesto i nagradu od 300 konvertibilnih maraka je osvojila Amina Šarančić, koju ćemo moliti da pročita kraći odlomak svoga rada. Važno je napomenuti da su sve nagrađene učenice iz druge gimnazije Mostar. Amina, izvoli. Ma ko reče da je pogodilo onog vojnika? Ponavljam, tražeći bilo kakav odgovor, a u biti ništa ne čujem osim vlastitog pitanja. Otkud odjednom mrak? Zašto ništa ne vidim osim jednog mladića i jednog potoka krvi što mu se niz odjeću slijeva? I tijelo blijeđe u svojoj nepomičnosti i poznato lice čijeg živog izraza više nema. A tužno je to, pogođen je. U tuzi sam se pognuo, pogurio, glavu oborio, onako kako nije lijepo i kako ćeš rijetko vidjeti jednog vojnika. I baš kad me obhrvalo to što mi je glavu oborilo, ta tuga kad je progovorila, baš tada se i njegova pojava ispravila. Ubijeni vojnik opet je stajao mirno i rana kao da mu je prestala krvariti. S nekim čudnim osmijehom na licu rekao je: stav miran i glava gore, vojnički dostojanstveno. Kao da je izdavao posljednju naredbu meni
koji sam na to bio i zaboravio. Nema žali, vojniče. Šehidi umiru s osmijehom na usnama. Sjeti se nekad ovom vojnika Muse Tinjaka. Rekao je i samo nestao pred jutrom koje je osvanulo i istrgnulo me iz ovog neobičnog sna. O Bože dragi, zar je sve ovo bio san? Ustao sam iz kreveta, umio se, ali slike sinoćnjeg sna se nisu ispirale i blijedile. Pred očima je i dalje bila 95. koju u stvari nisam doživio, jer sam se tek poslije rodio. Pod utiscima svega toga znao sam kuda trebam poći. Zaputio sam se na mezarje tražiti. Selam alejkum Musa Tinjak, evo došao sam. Ti mene ne znaš, ali ja tebe znam. Sinoć si mi u snu bio saborac. Bili smo na brdima, tamo gdje je izvojevana pobjeda, tamo gdje si poginuo u ljeto 95. Jutros mi otac pričao o tome. Poznavao te. Kaže da si bio profesionalni vojnik, da si mlad iskusio i ratišta i prije ovih u Bosni i Hercegovini. Kaže da si zbog svega toga bio odmah svjestan opasnosti koja vreba na ovim prostorima, da si razbijao one naivne iluzije o tome kako zlo neće stići, a stiglo je. Organizovao si i vodio narod i u svojim borovčićima. Sklanjao ih na sigurno. A poznavao te i bez rata i ratnih belaja. Kaže, vrijedio si za dobrog prijatelja. Momka bistrog uma i iskrenog smijeha sa posebnom harizmom vođe. Bio si dobar vjernik i vojnik Musa. Po tome te spominje. Nastavio sam, hoću da kažem, sretan sam Musa što si mi sinoć bio saborac. Što sam s tobom i onim drugim junacima dijelio borbu za našu domovinu. Ali ta borba i dan danas traje u realnosti. Samo u nekom drugom obliku, ali sigurno svi mi nastavljamo gdje si stao i poput bedema čuvamo utvrđenje svoje zemlje. Baš kao ti, ali i sve druge gazije i šehidi naše zemlje. Osjećamo li strah? Osjećamo. Padamo li? Padamo. Posustajemo li? Ne posustajemo. Mi ne znamo u kojem životnom rovu ćemo zastati i kakav se osjećaj ima pred taj zastanak, ali smo u svojoj borbi za pravdu i mir spremni istrajati. Nadam se da ćemo preuzeti amanet dostojanstveno sačuvati. Govorio sam isprekidano. Znao sam da mi brada podrhtava i da se oko muti, ali nisam prestajao. Kao vojnik od komadanta preuzimao sam od njega amanet i davao obećanja. Poput neke zakletve, riječi su se kotrljale preko usana. Proučio sam Fatihu i nastavio dalje prema kući, obuzet nečim novim, nekim ponosom i emocijom, spreman da svakom kog sretnem uputim riječi. Stav miran i glava gore. Vojnički dostojanstveno, dovo milostivo, minutom šutnje ili Fatihom svetom, pozdravi prolazniče mladost koja počiva ispod ove crne zemlje. Kad naiđeš kraj mostarskih šehitluka, pa se zaputiš kroz kompleks od bijelog mermera i ugledaš mezar Muse Tinjaka, zastani na tren. Onako kako znaš i kako si naučio, poštovanje iskaži. Samo nemoj okrećući glavu proći, jer mladost i hrabrost koje pred tobom u mezaru leže, spomena i poštovanja su vrijedne. One su utkane u bedem naše domovine, u zidine koje su je opasavale i bdijući nad njom udarce i metke primale. Na ove prostore su kroz burnu historiju kidisali oklopnici i sa sjevera i juga. Ali su kapije našeg vjerskog, kulturnog i tradicijskog identiteta svaki put iznova postajale sve jače i stamenije.
Svakako, ogromna zasluga za to pripada i muftijstvu mostarskom, instituciji sa preko 4,5 stoljeća postojanja. Na čelu te institucije su kroz historiju bili obrazovani, mudri i čestiti ljudi. Danas je na njenom čelu naš muftija mostarski magistar Salem Efendija Dedović, kojeg pozivam da nam se obrati. Uvaženi muftija, izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala ašrafil halki wal mursalin. Sejidina wa nebijina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ejma'in. Dobri i čestiti narode, dragi moji Bošnjaci Nevesinja, Hercegovine čitave i naše Bosne i Hercegovine, i dragi gosti, dragi prijatelji, dragi muslimani, muslimanke, Esselamu alejkum. Zadovoljstvo mi je što i ove godine sam u prilici evo da stojim ovdje na ovome mjestu ispred vas u ovome datumu bolnog sjećanja i prisjećanja. I drago mi je da ovaj datum ima svoje mjesto, svoju ulogu, svoj značaj, svoje poštovanje i svoje priznanje. I da to dobiva iz godine u godinu na takvom značaju. Tom značaju drago mi je da su ove godine njemu kao takvome i Nevesinju kao takvome dali svoj značaj i svoju podršku i svoje priznanje ovdje vodeći ljudi u Bošnjaka. Prije svega gospodin Bakir Izetbegović, kojem zahvaljujem kao muftija što je danas ovdje u Nevesinju u ime našeg naroda. Što je s nama i naravno kako će drugčije biti nego s nama ovdašnji čovjek i ovdašnji insan kao što sam i sam moj prijatelj muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić. I naravno ovdje su naša leđa, ali ovdje je naš pravac ovdje prema gradu Konjicu. Ovdje je gradonačelnik Konjica. Nije načelnik, prošle godine je bio načelnik, sad je gradonačelnik Osman Ćatić. A naše su sve nade uprte prema Konjicu. Ponovit ću to danas ovdje, a jedan mi je čovjek rekao: muftija, dobro bi bilo da ponoviš besjedu prošlogodišnju. Ne znam ponoviti prošlogodišnju besjedu, jer svaka moja besjeda rezultat je nadahnuća i trenutka. Rezultat je mog susreta sa ljudima, sa momentom, i trenutak je inspiracije. Ali ću kazati, i to jeste važno da kažem danas ovdje ponovo, i to kažem i gospodinu Izetbegoviću, stvari će uveliko u ovom našem dijelu domovine, u ovom našem kraju biti drugčije, potpuno drugčije. Kad ovu putnu komunikaciju preko Kruševljana i Seljana spustimo do Lađanice i onda preko Bjelimića, Visočice i Bjelašnice i Igmana budemo za sahat i po u Sarajevu. Eto, to je pitanje koje će uveliko i za malo i za kratko vrijeme odrediti i razlučiti drugačiji politički kontekst u ovom dijelu naše domovine. A šta će to značiti za Nevesinje i za Hercegovinu? Značit će puno i ne možemo ni procijeniti koliko će značiti puno. Zamalo i zakratko, s Božjom pomoći. A Bog, dragi, upravlja procesima. Silnici i moćnici po ugledu na zlokobnog, zločudnog faraona u Egiptu mislili su da su svemoćni da upravljaju životom i smrću na zemlji. Ali ne upravljaju. Bog je taj koji upravlja. U njegovoj vlasti je
su i život i smrt. Faraon, koliko god okrutan bio i nemilosrdan bio, i pokušavao genocidom, istrebljujući svako novorođeno muško dijete rođeno u tadašnjem Egiptu, lišiti života i ubijati ga, Allah je dao da doživi poraz na svom kućnom pragu i da na njegovome dvoru izraste i uzraste Musa alejhiselam. Musa po kojem je Musa dobio ime. I da se završi okrutna vladavina faraona, da joj nema pomena. I ovim zlotvorima i ovim zločincima mislili su da su riješili sva pitanja za svagda s ovim narodom ovdje. Ali nisu i neće i ne mogu nikada to riješiti. Svjedočanstvo tome su ovi ljudi danas ovdje. Svjedočanstvo tome su nove generacije mladih, vrijednih, pametnih, pismenih, školovanih, kulturnih mladića i djevojaka rođenih ovdje ili su porijeklom iz ovog kraja. Oni su danas na različitim mjestima i u Mostaru i u Sarajevu i diljem svijeta. I drago mi je da organizacioni odbor prepoznaje značaj i ulogu ovih mladih i njih trebamo čuti. Iz u stvari naše sastajalište i zborište je zbog njih. Nije zbog nas. Nismo mi u prvom planu. Uopće danas mi u prvom planu nismo. U prvom planu danas ovdje na ovom skupu koji nas mora objediniti, povezati, jest ovih 305 nevinih duša. Čujete li njihove glasove? Braćo i sestre, čujete li glasove onih koji su živi, onih koji ne umiru? Oni su tu s nama i danas. Danas smo mi zbog njih ovdje, zbog tih žrtava. Danas ovdje smo svi za trenutak, za ova 2 sahata ili manje programa zbog njih. Da se identificiramo sa prošlošću. Iz prošlosti gradimo svoj odnos prema budućnosti, prema sadašnjosti i prema budućnosti. Da svu svoju pažnju, svoju energiju, svoja čuvstva usmjerimo prema ovom trenutku. Naše hadžije u ovom trenutku u svetim su gradovima svu svoju pažnju usmjerili su ka jednom cilju, ka Bejtullahu, ka svom gospodaru. I naša pažnja mora biti jedinstvena prema jednom cilju, jednom interesu, jednom pravcu. Jedan pravac taj naš naroda ovdje je danas u ovom trenutku usmjeren da osjetimo, da se povežemo s njima i da kažemo da je 305 puta u Nevesinju ubijen čitavi dunjaluk. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. A onaj ko bude uzrok da se nečiji život poništi i oduzme bez ikakvoga prava, kao da je poubijao čitav svijet. 305 puta ubijen je čitavi više milijardi brojan dunjaluk u Nevesinju. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Onaj ko bude povodom da se spasi nečiji život, samo jedan život, ali jedan život, jedan je svijet, kao da je spasio čitavo čovječanstvo i sve ljude na njemu. 305 života, 305 sudbina, 305 mašti, 305 različitih ovozemaljskih priča u ovom današnjem danu s nama sudjeluje ovdje. Identificiramo se s time da ostane poruka i ovdje da markiram stvari, da ne bi bile pogrešne i pogrešne u našoj percepciji i u našem razumijevanju. Oprost je ontološka kategorija, božanska kategorija. Nemaju ljudi ništa sa oprostom.
To je u Božjoj vlasti. Nemaju ništa i nema u toj naravi naša obaveza. Markirana obaveza koja stoji, koja se danas zbog ovih glasova koje čujemo, koje naslučujemo, jeste zločinci se do kijametskoga dana moraju progoniti. Pa makar na nosilima i kolicima došli pred sudove. I tada, kako god bude kasno, svjesni smo nema ovodunjalučke pune pravde, ali ima dijelić te pravde koja jednom će doći. Jednom ćemo je osjetiti i tako i na takav način da kažemo ove ljude odavde nisu ni crvanj ni velež otpuhali. Oni su svoja imali imena i prezimena, svoje živote, svoje sudbine, svoje uloge. Obaveza naša, svih nas ovdje, prvenstveno nevesinskog naroda, nevesinskih ljudi živih, raspoređenih svugdje, jeste da budu udruženi, da budu povezani, da se nema ih puno da se razjedinjuju, nema ih puno da imaju takav luksus. Zarad budućnosti ovoga naroda, da ovaj kraj ne bude naravno živ ovako kako je živ danas, a da ne bude u određenoj mjeri živ i prkosan i 364 druga dana u godini. Zato je važno ono što je predsjednik Kujan ovdje kazao, da je obaveza raditi na tome, na projektima vjere, kulture i nacionalne svijesti i nacionalnih državotvornih, političkih i drugih interesa našeg naroda ovdje, koja će naš narod ovdje, pogotovo nove naraštaje, dovoditi, okupljati, povezivati i usmjeravati. To je lekcija koju bi trebali, koju bi morali izvući iz ovih naših okupljanja. I drago mi je da smo čuli danas iz prve ruke ove poruke žrtava. Oni koji su preživjeli, oni koji pokazuju prkos, oni pokazuju koji demantuju zločinačku genocidnu namjeru koja nije uspjela i nije uspio taj plan da se poništi ovaj naš narod, ova naša kultura, ovo naše trajanje i nasljeđe ovo. Nevesinje je slavno. 1470. godine 3 se kadiluka kao temeljne upravne sudske instance Osmanske države spominju. To su Drinski kadiluk, to je Blagajski kadiluk i Nevesinski kadiluk. Zapamtite to, 1470. godina. To je veliko, to je važno i to nasljeđe obavezuje da se zna, da se proučava još dublje, još posvećenije i da nas to hrani i snaži u našem odnosu prema ovom kraju, podneblju. Ponovo podcrtavam, nije važan broj, važan je prostor. Važan je prostor, mi ovdje na ovim mjestima ne možemo govoriti o nekim posebnim brojevima, ali ne možemo i ne smijemo nikada otpisati prostore, nasljeđe, kulturu i naše granice i našu postojbinu i naše simbole poput Krunske džamije i svih drugih na ovom prostoru istočne Hercegovine. Neka dragi Bog da svoj blagoslov, svoju podršku, da ova ljudska srca imaju međusobno povjerenja, samilosti, poštovanja, otvorenosti i da budu vjerna ovom nasljeđu koje nam je dato i koje mi trebamo predati generacijama koje dolaze. Hvala vam. Zahvaljujem uvaženom muftiji na ovom zaista nadahnutom, ja bih rekao, vazu, a ne govoru. Sa posebnim zadovoljstvom imam čast da najavim da je danas sa nama i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda, gospodin Bakir Izetbegović, koga pozivam da nam se obrati. Uvaženi gospodine Izetbegoviću, izvolite.
cijenjene šehidske porodice, cijenjeni branioci Bosne i Hercegovine, draga i cijenjena ulemo, prijatelji iz političkog života, Esselamu alejkum i dobar vam dan svima. I neka je rahmet na sve šehide Nevesinja, Hercegovine, Bosne i Hercegovine, Balkana i neka je vječno sjećanje na veličanstvenu borbu i otpor naših hrabrih mladića. 509 Nevesinjana, 304 civila. Ovdje je živjelo prije rata oko 3300 Bošnjaka. Kažu kada jednu vojnu jedinicu, kada ona izgubi 10%, dakle, vojnika, da je ona desetkovana, da ona nije u stanju da se brani više. Pa ovo je gore od desetine, jel? Ali Nevesinje nije desetkovano. Nevesinje je poslije dalo velike borce, 23 Ljiljana, ljude poput Muse Tinjića, za kojeg vi znate kako je junački poginuo kod Kalnovika. I to su ti ljudi diljem Bosne i Hercegovine koji su zaustavili onu silu koja je izgledala i doimala se nezaustavljivom. Dakle, nevjerovatan broj naših ljudi koji je poginuo, koji je ranjen, koji je jednostavno svojim tijelima i svojim srcima zaustavio nešto što je, kao što rekoh, izgledalo u tom času nezaustavljivo, što je bilo daleko jače, što je bilo spremno na brutalne zločine i počinilo je te brutalne zločine. Dakle, 304 civila u Nevesinju, djeca, bebe, starci. Pomenut ću ovdje ime Muje Čupine, ne zato što je njegova smrt drugačija od drugih, nego zato što sam ga poznavao. Vi znate, onako isto kako znate za Tinjka, kako je poginuo, znate i kako je poginuo užasno Muja Čupina. Kao što reče muftija, svaki čovjek je poseban. Dakle, nema slučajno nijednog lica, nijedne duše. Svaku je Allah odabrao. I sa svakom ima račun. Svaki čovjek, svaki insan. I svaka smrt je posebna. I svaki put se potrese univerzum kada čovjek bude nasilno ubijen. Niko nema pravo nasilno uzimati života. Svaki put kad jedan čovjek bude ubijen kao da je pobijen čitav dunjaluk. Zato ne smijemo govoriti o 509 Nevesinjana. Svaki od njih je sudbina za sebe, svaki od njih je priča za sebe, svaki od njih je ime, duša, lice za sebe i treba ih pamtiti. I svaka čast ovoj djevojci koja nam je ispričala dio priče o Musi Tinjku. Užasne su stvari uradili diljem Bosne i Hercegovine. 95. i genocid u Srebrenici je nešto što svijet pamti, ali najteži mjesec u bosansko-hercegovačkom ratu i agresiji nije bio taj juli 95. bio to juni 92. godine. Tada su napravili masovna etnička čišćenja, konclogore i užasna poniženja, priredili našem narodu, našim ženama, našoj djeci, našim ljudima. I kada se pitamo šta i kako dalje, jer nije ovo u Nevesinju samo bilo 92. Bilo i 45. kad su im dali 24 sata da urade ono šta su uradili u Nevesinju. I to pamtimo. Dakle, četnici koji su tu u Kljunama obrijali toliko brada da se plast od toga bio napravio. Jel i to pamtimo? Su tada dobili 24 sata da urade ono što su uradili, mitraljezom streljajući i hvatajući naše ljude na sve strane. I prije toga, diljem Balkana, je bilo džamija koje su oni porušili, gdje su izbrisali, dakle, Bošnjake, muslimane. I svaku krizu su iskoristili, svaki rat su iskoristili da pomaknu te linije, da poruše te munare. Ali evo, ovdje ima porušena munara, ima jedna visočija od nje novo izgrađena. I svaka džamija koju smo na novo izgradili je veća i punija nego što je bila u onom vremenu prije 92. godine i to je naš odgovor. I kako s takvim ljudima? Mi to ne razumijemo.
Dakle, evo, pitamo se o tome kako su bili spremni da rade takve stvari, ne samo ovdje u Nevesinju, danas se i u Kalnoviku ista stvar obilježava. Pa će doći Juli, Prijedor, Srebrenica. Kako su mogli da rade takve stvari? Pitamo se. I nikad to, hvala Bogu, mi nećemo razumjeti. Jer bi dio toga zla morali imati u svojim dušama da bi ga razumjeli. Ono je za nas, hvala Bogu, nerazumljivo. I kako dalje? Kao prvo, kako reče profesor Muratović, pamtiti. Ne dati da izjednače strane. Pokušavaju sve da izrelativiziraju. Pa da na bazi te relativizacije neke političke projekte nove prave. Jer ako smo isti, onda imamo ista prava. Nismo isti. Nismo isti. Njihov sistem ratovanja je, dakle, bilo sistematski očistiti, pobiti, preplašiti, zatvoriti u konclogore, masovno silovati, otjerati. Naš sistem rata je bio sistematski to zaustavljati, gdje se desi sistematski to kažnjavati, dakle, sankcionisati. I to je ta ogromna razlika, ta suštinska razlika. Ne smijemo dopustiti da se to izjednači, ni da se približno izjednači, kako reče profesor Muratović. Drugo, ne smijemo se zavaditi sa svim Srbima. Svaki zločin je individualan. Neko će reći, pa previše je bilo tih individualnih zločina. Pa čitava njihova struktura od predsjednika, države, preko svih komandanata, šefova policije i tako dalje, bila umiješana u to. Jeste. Ali dok jedan Srbin ima koji je to osuđivao, koji se tome suprotstavljao, dakle, mi ne smijemo s tim narodom se na takav način odnositi. Ne smijemo upasti u zamku mržnje i osvete. U Sarajevu je bila prva slavna brigada koja je branila Žuč. U šalu su je zvali prva slavna pravoslavna. Bilo je 10% Srba do zadnjeg dana. Dakle, to brdo je preorano. Kad pogledate slike 95. više nema ni jednog drveta koje je tu bilo 92. godine. I oni su tu sa nama zajedno izdržali do zadnjeg dana. Rad takvih ljudi koji su šansa da sačuvamo ovu zemlju, mi ne smijemo sve Srbe izjednačiti sa zlikovcima. Dakle, kaže u časnoj knjizi, Allah vam ne brani da prijateljujete s onima s kojima ste ratovali, osim sa njihovim zlikovcima. Ako druguje s njihovim zlikovcima, sam sebi nepravdu čini. Dakle, zlikovce odvojiti od normalnog i običnog naroda, koji je bio i žrtvom propagande i straha i tako dalje. Šta dalje? Jačati državu Bosnu i Hercegovinu. Opet ovo što je malo čas govorio profesor Muratović. Pitali su jednom Maliju zašto Bošnjaci nemaju nacionalni plan. A on je kazao kako nemaju, sastoji se od 3 riječi. Država, Bosna i Hercegovina. I njeno pravosuđe. I sve ono što čini državu državom. I ponekad se čini da je to dug put i proces. Hoće li ta Republika Srpska ikad biti dio tog uređenog sistema gdje će ljudi živjeti kao normalni, poštovani, cijenjeni. Pa samo u proteklih par godina su napravljeni pomaci. Dakle, ta crkva koja je tamo stajala u Konjević polju je uklonjena nakon 25 godina, pa je sklonjena ona ploča sa imenom Karadžića na palama, jel? Pa je donesen taj zakon koji je uzdrmao političke odnose, ali niko više se ne usuđuje javno negirati genocid. Neće više ikada odlikovanje dodijeliti likovima poput Karadžića. Čini se, kad gledate u sad, da se kazaljka ne pomjera, da stoji u mjestu. Pomjera se ona. Zato pogledajmo zadnjih par godina kako se ta kazaljka pomjera. I kako se pomjera. U defanzivi su. Dakle, zlikovci su u defanzivi. Jačati državu Bosnu i Hercegovini i asocijacije u koje ona treba da uđe. Nije džaba Dodik bio 15 puta kod Putina u zadnjih par godina. Dakle, cilj je da Bosna i Hercegovina ne uđe u NATO. Jer da je Ukrajina u NATO-u, ne bi joj uradili ovo što je pokušavaju sad uraditi. Zato će Švedska i Finska ubrzano u NATO. Dakle, u NATO, u Evropsku uniju, evropski standardi i tako urediti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, napraviti jaku državu koja garantuje svakom čovjeku, ne pitajući ga ko je, kako je i kako se Bogu moli, da će biti u njoj ravnopravan. Snaga. Narod koji nije snažan nema pravo na ravnopravnost. Slabost privlači silnike. Prvo postaju drski na jeziku, pa onda polako idu dalje. Dakle, namjerno slabe naše oružane snage.
čekaju da one zahrđaju, da to budu tenkovi stari 40 godina, da su male plaće vojnicima. Mi trebamo raditi sve obratno. Dakle, ojačati sve ono što garantuje, ne samo Bošnjacima, nego svim građanima ove zemlje, mir, stabilnost, prosperitet. Dakle, moramo biti jaki ako želimo da budemo ravnopravni. I konačno, dio te snage jeste sloga i jedinstvo onih koji vole ovu zemlju. Bošnjaci u svojim borbama za vlast, nažalost, zanesu ponekad, što kaže, padne im krv na oči, pa ne vide svoga brata u tom laktanju. To ne smije dobiti razmjere koje će oštetiti interes Bosne i Hercegovine i naroda. Meni je drago što danas ovdje sa nama sjede ljudi iz drugih političkih stranaka, ja ih maksu selamim. Dakle, mi možemo biti rivali jedni drugima kada je u pitanju borba za vlast u federaciji, ali kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, napravili smo zajedno zajedničku listu, dakle pokret za državu, gdje smo svi, i crveni, i zeleni, i SDP, i SDA, i NES, i tako dalje. Možete glasati za koga god hoćete, ali da biste glasali ljudi, morate se u dijaspori registrovati. I tamo je naša snaga. Naša snaga se izlila iz ove zemlje. Ne smijemo je zaboraviti. Moramo je aktivirati na svaki način. Do 19. jula je registracija. Zovite svoje rođake, prijatelje u dijaspori. Dakle, u jednom danu se može promijeniti, kako kažu, paradigma odnosa u Bosni i Hercegovini. Jedan dan u julu registracija, malo je naporna, ljudima se ne da. A onda 2. oktobar, glasanje. Dakle, ako uduplamo broj glasova iz dijaspore, odnosno na prošli put, napravit ćemo snažan pomak. A u budućnosti, ako Bog da, u jednom danu ćemo biti u stanju da porazimo one koji su nam počinili zločine i u Nevesinju, i u Kalnoviku, i u Bratuncu, i u Srebrenici i tako dalje. U jednom danu će to biti, ako Bog da, u stanju dijaspora. Tako da, evo, moja posljednja danas poruka, sloga Bošnjaka i svih onih koji vole ovu zemlju i impuls prema dijaspori da glasa. Hvala vam, živi bili. Zahvaljujem gospodinu Izetbegoviću, a sad pozivam pojedince i delegacije koji su zatim izrazili želju da polože cvijeće i odaju počast našim šehidima. Prije svih zastupnika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gospodina Ajdina Mušića. Prije toga gospodina Bakira Izetbegovića. U ime Vlade Federacije, uvaženi ministar Edin Ramić i v.d. ministar Terzo Mirza. Ministarstvo za pitanja boraca HNK. U ime Skupštine HNK, gospodin Šerif Špago. Regionalni i općinski odbor SDA.
organizacija porodica šehida HNK i grada Mostara. Načelnika općine Konjic. Imam ih. Ja Ima i već. Udruženje boraca Šargan. Narodni evropski savez. Jedinstvena organizacija boraca Konjic. Patriotska liga Konjic. RVI Konjic. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alassalah. Hayy alassalah. حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu akbar, Allahu akbar.